Coffee with Tom miyeng tabiri bapum namakpu ahan bamaktada adomgi host Daina PANGSATABAM na taram nokchari. Ngasi Coffee with Tom gi special episode asida mayam gidamak kudol tamzagadawriba personality ase Bamboo Forum of India gi oina Co-Ordinator gi thawpubiriba loina na hauzik su designed consultant ama oibiriba ikai kumnazabada matik charaba Oza Sukumar Haobam. Oza ihan han bamaktada ekoigi show sida ozabu taram nokchari. Yang maktada viewers mayam moina khoram jari amasung TOMTV bo ai kowira nokna thagat pauchari. Thagachari Oza. Oza maroina ekoina tazaba matamda Oza si National Institute of Design Hairiba Institute asidagi graduation pass tawrakiba mahiroi haitare North East ki oina di ihan hanba personality amani Oza. Masigi matang dasu Oza na khara share tawbiu loina na Oza si angang oiringai da kamaina haurakpagi haibada adusu thambiu. National Institute of Design che kanoni yam nungaiba institute ni masi akoigi 5.5 years course ni aina torokpase ai specialization na industrial design je product da aina specialized tawi masi yamna nungaiba mana India da American system of education ni masi da koi textbook leite magi koi mark leite grading system leite magi bu complete ka incomplete ka complete pangagadi ai pass tawra incomplete odi subject nong kono tawadam ni masi experience mai ngona puno no to yam nungai ki sina koi National Institute of Design gi any experience second da ai kanoni ai singjome gi thongam lakai top lakai ju hai ko jinga singjome community opposite community hall hek opposite laiba Haobam kolop hai dar adu la ai pass na kanoni amoi gopal macha ai imasina magi sana tumbi kanoni kumai karta ni moi ani lai kidra ai chinau manga sida nupa ahum nupi ani nupa ani sina ai na khai ton to len ai matak nupa ani nupi ani lei ade hoji ya mani lei kidra hoji ichi maga kanom ga khoi ichi ani lei jeri si amana yum na lei ai kona dana amna duwa ai kanoni ai family na ai chahum lei nupa ani nupi ama legi kanoni ai nupi na MA pass roga housewife oina lei re yam no ngaizu oza se koina tazaba matamda tongan ba koigi firm sing industry sing da consultant oiba khaknatana atop maru oiba firm sing da achoba thaudang kaya lauduna lakli haibase koina tazai aduma poza ngasigi special episode asigi oina di bamboo gi matang da hena khangjaningi aduna Bamboo Forum of India asida ozana Co-Ordinator oina thaupubiba masigi experience masigi objectives kari no haibado ozana takpigani Bamboo Forum of India se kanoni aina kano tawkhibase Facebook ta aina khara thawai yauje le bamboo singje international gi mayam ubu khotpa tawudula sida koi site am sem gen Bamboo Forum of India gi Facebook site am sem jai an hoji pauta 23,700 ko 24,000 yaudore hoji masigi da main kano sidi kanoni akoi gi magi kari haidara bamboo gi da interaction bamboo gi da knowledge no sharing to any topic ko housing dagi khangde food dagi khangde medicine dagi khangde ko magi application mayam ma scientific research to khotba si hoji kari haidara yam nungai ba mana Bamboo Forum of India sida ai friends sing je Latin America South America yum sa ba kwai hebo Colombia Brazil lagi Mexico Peru lagi Uruguay kana lai re ko moi sing chika samle duga koi Southeast Asia na kai to gi habada Vietnam lagi Indonesia magi kana to ba lagi Thailand adu kana moi mayam sima Japan lagi Taiwan si mayam siga koi interaction to ni moi na kai to ri ge moi kana magi development kumai to gi koi Manipuri development kumai to ri ge aina thagat pada Manipuri traditional wisdom mayam koi mitai yum sa kaisa mitai gi thau to bada wa sinar pa wa kari haidare from birth until death ko 1,500 ki matak da bari lagi wa gisna biya baje si taroga Bamboo Forum in kanosina forum mo rega mayam si interaction to hum ko new knowledge tan from ni second da sai bamboo ki matang nang na pan ki bato adong matung ina koi India government sina magi bamboo se koi North East yam hole su moina realize to che kwai di an ba realize to che around 1998-99 da magi foreign gi funding agency UNIDO na ko United National Industrial Development Organization sina magi project an ba ne chi gi thru tawi masi kari no haibada moina u baji kari hadar India gi bamboo stock koi holi ba wa se 66.7 ni and whereas rest of the India ko 33.3 ko adu hawe ba adu India da magi North East wa bari da hawe na moina
moina hana moi matam do internet adu tawraga satellite view tawraga moi khangamna north east da moina fast intervention je kenoni Kenan Bamboo Technology Center masi kananga samna ge habada unido na hodo su netfi north east development financial institute tawraga hodo ki masina kai dawki ham de waji khangdam ni na akoi group moi semaga jaga jaga state mayam chali kon awareness hoji pudi moi establish moi NEC makara direct kano tawhra unido gi funding loi na hoji yam phajaba training center mo oidin lei yam nungai se oza Bamboo Forum of India gi matang da takpi ba ngasai Bamboo Forum of India gi makhada sathajari ba khoi gi tongan tongan ba project sing sigi makhada oza Manipur gi concern da khoi gi Manipur gi oina di workshops na chingba atai atai khoi programs hai ba tare masi kayam toina silli aduga Manipur da house phawba di kayam gi amna sin bangam kraba ge hai ba da masi matang da hoji Bamboo Forum sina hauda ngai ri na ko project chi khraga di lai aduna training program gum li yaude aduga Manipur gi scenario da aina Bamboo Forum magi kanogi Bamboo Kenan Bamboo matang khra lijan ning mana akhoi gi magi chahi tara gi mamang da ko magi training center mayam le rami Bharat Sarkar na puthokpani koi amana moirang de lei digi amana luang chang moi shifting tawi moi je DTC na Department Training Center kawi moi Kenan Bamboo 6 month magi moi kano tawi moi na certificate course ko je chahi manda jaga center mam da 50-50 output puthu e aduri magi chahi tangkhai da center ani degi 50-50 or 100 ore ko yearly to my 200 ore in 10 years to my 2000 ki product se ko ye train dorba Kenan Bamboo artisan leye ba adu hojik akoi ubum ngambra ute ba ko moi output na kari no moi certificate file kari to doino chini hangbu ya ba yam leire lu se de wadi ki bari leire ko adu moi kadigi to gi thabak lokhat laktab no sima ko gi questionable ni question ba ni aina ju service yam sang lo jero moi ni sun nungai ba nungai tabal ai ni sima tang ai tin tak na adu chip tam jage adu ga koi sima tak sida moi Manipur training to lat ba moi gi ha ma de BCDI Bamboo and Cane Development Institute brother le si ju satra je 6 month ki ni yam no condensed course ni training yam salami halaga kari to gi atu ni Manipur yam chatle ba ko hoje pudi yamna short term course Kenan Bamboo Technology Centers na agarbati ki dhup oro adi kenogi ko yum sabi oro furniture sembi go bamboo weaving go adi industrial application adi industrial machine mogi operation gi namak ko hoji the machine je operate tawna yam darkar le khang mani aduna Kenan Bamboo Technology na moini in house mogi stipend ju pi da ba ko moina pakar moi gari bhara pi ba hangalanda adi fooding and lodging all free ni northeastern gi hoji training tawing ba kangbu singi ni mapan de gi moina fee khare lawe ba ko skill gi level hai tare Manipur da luxury ba artisan sing hai tare makoi gi skill si thokpadi mayam thokpagi mami ma we interest lei adubu ozagi comments ta hai ba tare kari meeting da yeng bi ba ge makoi gi skills skill already ko hoji individual oina koina yeng ba kanda kanoni mogi akoi metai masadi mogi khutta mit pale do moine saba pot yam phache hoji matang sida koina individual gi effort ko mogi yeng ba yadre maramdi noine hoji internet ta market bari jale Amazon adu anataba mogi Alibaba adu mayam le ke Bamboo gi Bamboo house ka Bamboo India ka site am leire bane ko moina pamba moina di pot chef Manipuri pu ki pat thumo khangde polang khangde contemporary product koina design develop to bo mayam design workshop develop to product mai moina pame ba pama ga su mina pam in numbers koi number adu to ngama bra adu gi pot ya koina hangningai leire ko sibudi Manipur jaga amani da training amai to khre ai samnarpa ai ta khut para takpiraba magi IIT Bombay na mogi branch am lei moi Bamboo Studio na waza raw na hoji bokti ma chai humra manga sul se keno na retired to ro ko IIT na ma se keno ni phajal laga tolop khrapik na dom magi Bamboo Studio da hang le ma Manipur la ko training sida pora ga koin tau ki se ma na tau ko training se ma module ma semi hafta amanung sida ko akoi na saga da poche plan tawi mana mass production yam na putu ngamba koi na gamla am san gamla cham sabangam na ba chap mana na ko aduna mana ano wo method ka artisan sing na sabangam jaba machine se na da ba jigs fixtures can apply with ka ko ngasai thumok ti ki kon ba mu kano to ba adegi kyang wangi ga je kano tawi sidai sida aina point na ko thamjage marak thacha bani hoi yam ikai ki ngasai gi unido na pora ko Kenan Bamboo Technology Center yam hangwa sida Philippines nu pam la ba Romaldo ma expand ile ba mana ko gi
ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯒꯝꯂꯥꯒꯨꯝꯕ ꯎꯕ ꯃꯛꯀꯨꯝꯕ ꯎꯕꯁꯦ ꯑꯃꯅ ꯆꯥꯎꯏ ꯑꯃꯅ ꯄꯤꯛꯏꯀꯣ ꯒꯝꯂꯥ ꯁꯤꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯡꯕꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯏꯕ ꯈꯔ ꯍꯦꯜꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯃꯣꯏ ꯄꯤꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯏꯀꯥꯏꯈꯤꯕ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯄꯔꯥ ꯑꯃ ꯇꯝꯃꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗꯥꯏꯖ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯥꯎꯒꯤꯀꯣ IITꯒꯤ ꯃꯦꯊꯠꯇꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗꯥꯏꯖ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯨ ꯃꯦꯟ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯀꯦꯅꯟ ꯕꯦꯝꯕꯨꯗꯤ ꯈꯔ ꯋꯥꯏꯀꯣ ꯀꯧꯅꯥꯗ ꯁꯥꯆꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕꯅꯤ ꯀꯧꯅꯥꯒꯤ ꯕꯦꯒ ꯁꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯀꯧꯅꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔ ꯚꯥꯁꯀꯨꯝꯕ ꯁꯥꯔꯁꯨ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯧꯅꯥꯗꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯆꯦꯟ ꯀꯦꯅꯟ ꯕꯦꯝꯕꯨꯗꯗꯤ ꯈꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯔ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯃꯤꯡꯗꯤ ꯄꯜꯂꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯥꯞꯇꯛꯄ ꯖꯒꯥꯗ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯦꯐꯔꯠꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯏꯅꯣꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯕꯦꯝꯕꯨꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥ Manipuri oinadi small scale industry ki manung channa bamboo industry ki mami se kari mami tari bage oza kari fibam da lai bage sigi wari am hore ko khoi hujiki bamboo ki matang se khoi India da khoi ham leram base magi Department of Science and Technology makada kanona NMB National Mission on Bamboo Application ko masidi science technology ga plus plantation jawi ya mala si body se dum chalai rami mogi north east da koi industrial gi koi CFC hai nei ko common facilities and the machine man je pir ga mon thabak da hol leba ko Manipur da bodi yo lo te adu Manipur entrepreneur khara enterprise oi ba khara ani hum khut thi ba ya ba da moi machine je install tawi si da kamai tawi hujik na mu kari harga National Bamboo Mission na National NMB to kare National Bamboo Mission na koi Ministry of Agriculture makhale koi aduna state set kuding da ko koi mission director National Bamboo Mission Manipur ki forest department da mai tawi chi tawraga koina kari haidara Manipur ki industrial sector sida khara leirami khara leibase moina production tawja agarbati stick kumba sliver gumba khara tawrami adu market se amu yengba kanda aina pot sari to mechanized oil पैसा रिटर्न लो कमाइन तोगे पैसा क्या लाके कोई प्रॉफिट क्या लाके सीधी येंगे बा सीधा खरा लाख पर वाट पर मपान थाबदा मीगी प्राइसिंग नो वांग बगेरा अकोई थाबंगम की देबा खरा जो थारा सुको प्राइस मी ना हंदलपा अदो ओजा हाइबा कोई bamboo industry से सम कोई चाही मंगा तरा की मतुंग ददी करी फिबम द लेगनी मागी पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट से कया मुक यामना उबिबंगम बगे ओजाना Say manga bokti khara 10 mandi ko 10 years kum oiradi khara ngamakani hojik khara leire koi magi ko Imphal areas la mainly anamba ching da dikha awareness kar wat panina moi mayam se mechanized tawraga ko koi pot saba mujik makta da koi na hojik wa je mating kapaga kaaga nappaga koi na laminated furniture laminated bamboo product hai ko furniture saba keno tawba magi nogi dressing table chokri keno tawba si khutna taw chaba man machine develop tawka sari ba sumain tawkana akoi bamboo board sadri koi phakti bari sare sorat pak ana koi na palilom de la ko phaksina ko asundari board bamboo board sanare Manipur adu saba hodri gari ginu khangde aduga keno da koi team pack na India maming am chatpa magi Shillong lambi da leibni Assam de gi changbada magi team pack and man bamboo board sari ba even jinga kupna ba corrugated sheets like flat sheet kan sai same magi production kan wada su aizol su sai ba ko adman to industrial gi kan to se mogi machine di am install tawre Manipur da adu hojik ti am nungai ba na hanagi world bamboo workshop sida akoi gi to ki bada akoi machine khara u phang ba do kan tawraga koi gi mogi kanogi south gi ko magi moi group to ka plywood industry ipirti na finance tawraga akoi gi National Bamboo Mission Manipur gi akoi gi branch ki mogi center ma oiriba sagol mangda sai somung da ko mission je phajana khille thabak su ba hore CFC ni aina wa puraga moi da surba ya ba adu mogi no mogi mission gi charge kara piramaga dum halakpa ya process to wa si ma leire hauzik ti oza mioi kuding makhai batare yam environment ka chusinana koigi environment pu nungsibati pandam da mayam se yam eco friendly oiba product sing yam kanna pamnarakli masigi matang doza bamboo as a koigi product am oina bamboo gi tongan product sing se koina uri ba khara sinataba masigi khara wangmada as a food natraga as a product khak natana kari makhal sing di koina bamboo da gi puthokpa yabage haibagi matang se masigi idea su thambiram wa haibase kari haidare mayam na haina wala ko woody grass hai mani kanoni ma si grass te napi da wagi giant hingchabi haire ko
ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯃꯤꯇꯔ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯨꯠ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯔꯤ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯤꯁꯁꯦ ꯚꯥꯔꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯛꯇꯗ 54-55 ꯍꯦꯟꯅꯕꯨ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯕꯦꯝꯕꯨ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯦꯁ ꯌꯥꯝꯗꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯒꯗꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯝꯕꯨꯁꯤꯅ एनवायरमेंट फ्रेंडली हाइबसिदा ngasai bamboo se internationally mayamsna khangba hore realize to hore madodi my potential je koi hujik udi ko 30 years ka 40 50 100 years bo ko mai mature gi matam je lay ba ko wadi once in a life ado mogi mai punchi se kanoni chahi ohum de sari phai mai maturity chahi ohum suradi akoi yan be yare chahi mari manga keno tawi ko wagi se mayam na haina ngani flowering adu gi matang wa se kanoni wagi kanda be ya ba se from ko magi rhizome degi mara degi mana hiram khuding sinne ba aduna carbon quite chupsale na carbon sequestration da ko mayam sina khogi udi wa laga dabnina wa na replace to atei jaga atei country mayam sa moine kano tawri awareness program magi plantation in a large scale hojik haurei ba ko aduna production thi eco friendly production manipur yam leire adura leibasi da ko hojik anam mana tawri se akoi thaine leram ba sam adigi tabu gain labor production yam phajara su ko masi di showcase product oigini akoina hojik akoina saga da product se kai no ha contemporary product ko magi chumnegi buyer amana leibang ngamba di ko akoi moidi paisa han leitabni na lei pai dabni na ko moidi showcase product kachinam da thamba moi palla ama pi product ni kan adu pam de luba cham chani pi product ai geno pension oibe abra ai chakung gi basket oibe aba bread love ki kano oibe aba tissue paper ki box oibe aba mayam se contemporary product ka akoi gi skill leijaram bodo hojikti internet ta uraga akoi asi si product mayam je replica akoi na sabe yana replica sabe je akoi gi technique akoi gi design akoi khulon season la di ko aduna mayam se hojik akoi gi product diversification gi matang sna manipur su thabak yam tawri adu hojik akoi na thibna artisan je khale yam na group semaga ko last gi la puthokpa khara lei mami ngai se mapanda thadoi export moti tawde ko mapa mate am thadoi tha khoding gi pot pi ba khot ba na tawri si mayam se group mayam na ko ngasai training loi ru ba kholo mayam se group semaga ko moi gari hada nang adu saro adu ang na finishing adu tawro si matang ja wari ni janing mana ko China da 2003 chat leba chat pe family amani mi trama choi mu le rami mo na saba poche kai da moi ko badminton nappa thani gi watch it nappa adu gi type to lamination technology shin na daga na moi production je ka di yun na China da yu le rami ba moi kwai head of the family no pa da na ko atei mi amna moi wa ilam gani am atei na finishing to am sizing to man last that side moi quality maintain to long gani adu ga pot je yare ga export to ne ba smain to na sigi hoi working style chi la di go hoi manipur su yam pharak kani na ningi eco friendly product ti hoi jat yangu manipur da kontra nga lai re masida every tribe ki ko every group ki ko magi hoi represent je amana textile loi ni nangi phanek shepa phanek mai ngai ba se le kari gi no mai pong phanek shel kan dress ko che tai na adu gi maring khangde de mi tei khangde atei jati mayam se magi represent gi basket ni oeba basket yam leina notice de gi koi group chahum le here ko chahum ji ani di wera mani basket to chatuk le design je design ni bai le ba koi adudagi koi tambaga form lo kokpa magi pattern lo kokpa sim koi mutwa ba adudagi yamba ai wazani magi la de yam phadana man document tom si mayam ju tan de ko si oira di koi kharamakti phadu ba mali mani burgi chakut to ba mali yam nungai je oda khogi atin ba break amatang lawsage break ki matung da maroina manipur da bamboo farm hai tare farming gi lam se kari fibam da lai bage ha bagi matang da lak jage
Kangla food product ti iram dong gi aseng ma mahong yeng dio garlic mixer khatana tana kangla gi no food item singi mahok khangla bada ngauroi do kana bu leibu Kangla. What's up, rock and rollers? Girish here from Girish and the Chronicles. Hi guys, we are postponed. Hi everyone, we are Soleh sir. Hi, we are Innocent Eyes. Hi guys, we're Angela. I hope you're ready to get rocked on the 22nd of September because we are coming to Manipur. We're performing live at the Manipur Trade and Expo Center and it's gonna be amazing. Let's bang our heads. Let's have a great rocking time. Rock and roll. Maitai Singi Puwariga Sagon Aduna Laklaba Mapam Ama Oiriba Sagolban Tangapat Ladiba The Tangapat Restaurant and Departmental Store Ngaihak Awaba Pothafam Ama Oibata Natana Restaurant Manung the Yaujariba Inbuilt Departmental Store da Adomgi Household Items Sing Su Pangbiragani Veg amadi non-veg ki menu items sing na Adomgi taste bud to satisfy Ohaliba menu items sing enjoy to view Amadi Tangapat ki view enjoy to view. Langston Biraksi, the Tangapat Restaurant and Departmental Store. Break ki matungda amuka hana taram nokchari adom na meeting tabiribasi Coffee with Tom ngasigi Coffee with Tom gi special guest Oza Sukumar Haobam Oza wari makasa dazarak poina Manipur da hauzik bamboo gi farming habatare bamboo gi farm se kayamuk yamna leibagi mami urabage kali fibam da leibage Oza hujik se ganoni yamda experimental go akoi Manipur sarkar gi kogi forest department na moina National Bamboo Mission say as a Manipur chapter in Hang Bani Forest Initiative, Moina Joint Forest Management ki Kutang the Magi District Ladyba, Magi Mayam Forest Officer, Range Officer Mayam Toraga, plantations experimental basis, Yam Tore, Hujikna Moi scheme ko National Bamboo Mission je koi Delhi ki Ministry of Agriculture na keno tawuni na mujo plan kana tawri maram di private sector da kalmai pan kari cha na koi na hoje koi ni yenga da se koi kari cha hai dare ko mugi 50 400 Manipur India 100 mulai sida mugi National Bamboo Mission na species tara ka khangkali species tara economically viable ko Manipur tawri sanibi kana re maribo achawni kana re legi koi gi wa apun makana re atmai tawduna maribo amate mobi wa kana re simayam species se moina thana binong ta morjuna chari jaga da mugi National Bamboo Mission ni makara forest department silli adu hojikta thabak hawrapani na hojik khara private sector da adu ta mu akoi yenga da Mogi koi chumni farming tongning ba kangbu sina mogi interest leibra masi hani to je paisa kyam phangdoi no koi hana phau tharam madigi bamboo thab je kari hendoi no maldi once amuk thagra di ko wa di ko sei matung sim yan bunina sima koi na yam mun na mo de ta kom darkar le si matung inna kaino na su akoi gi forest department na ngasai National Bamboo Mission mogi tongan ba training mayam bari da bangdo kre hujik su mogi train tawruba ati mogi kari hadar train mogi participant live sing the moina paisa pitharaga moi scheme se maro sarkar gi scheme se mogi khara successful lein mo kan honori yam nungai zoza adugo za yam recently oina third world bamboo workshop Manipur gi hapta kangzaibung da sinjaki oza maduda lakiba participant sing makhoi gi oiba feedback oza gi experience ta kari fibam da ubage habedi Manipur sida bamboo industry gi hairiba masigi area si chakhat pa yabagi mamisi chauna ubibara kari impact lebi ki bagi oza my third world bamboo workshop se khoi gi India da silli sina sin khwai gi chawe maram di
यहाँ मैं ममांग 1 2 सिंगी बचे सिना मेक्सिको अदगी साउथ अमेरिका की कंट्री दा काउखरे अदुला सिनबनी मोय सिना वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन सिलिबा कनो सिना सिनबनी नको फजना अदुम पांगी पांगथोई अदु कनोनी अदु मणिपुर दा ngasai nang na hangkiba kanoi matang do ko mogi akhoi industrially ubra kano ubra mogi moin uris de ko koi industrial di yakara lo oire koi artisan ki field di yam fajana moin uki koi manipur gi skill hand mayam se moina kari kari saba khotpuno ngasai akhoi bamboo bike ko koi si sa moi junga pajani adigi architecture da koi help akhoi no ko help to ki moina sa ki mogi pavilion mayam do ko Sangai festivals kumba lairi aduga tongan ba workshops kaya ama sindudan lakli masina taboza khwaidigi remote area da chatlaga door to door interaction program gumba sinba yabagi adugumlaba schemes and programs or projects laibi broza yamna silli hoje kano na ko moje future kano ni nahan jo feedback nuai mogi 2 months back to ko ai je consultant oiduna chalui ai wangang bagi ko koi kwatha village ko mitai village to dru chatli masi yam nungai ba mana mama ngai da ai na PPC gi film nam gi program promotion commission gi ko DDK North East ki sida chat sida kari haidare masi gi film je adura 2 days 3 days le ko na shoot ko mogi kano kakpa kotpa mogi sobum semigi adu namu na ai ham da kano hauting da ai interaction how film du uleba as moi me am na shin ba shin taw leba moi feedback di am nungai adu moina adu gi koina awareness program da moina hai ki ba sidi koina pot product khara pui ba sidi khoi ngamni khoi achi saba ngamni bamboo shoot ki mathak ta ko artisan gi field jira ai na halaga khoi ki kano si mission director da tamjai kano ra tam moi gi assistant mission director moi tami moi se future action we na ko the training moi need base ko li bari le ram me adu war di li ge chana ba bamboo ani coordinator ga kari gi semba ya ge do adu gi training to gi samai to na atai jaga da su moi gi ka hoi chorjam puda awareness program khol to gre adu mayam se hojik moi su kari hada moi gi yearly national bamboo mission gi matung ina plan to ropani na koi sing moi gi manipur da moi na anam ba kanu oi bani na moi gi koi training thaba kanu to ba si awareness program sin bije kanu to wi maka skill development su yam to ri kanu da su moi hanata koi machine operation gi damak ta ko moi bamboo gi machine je operation gi damak ta kanu da koi so mung da moi kanu to khibani yam nungai se oza adaga oza kanagumba manipur da lairiba koi gi farmers sing hai tare makhoina maroina bamboo farming asi gilam sida khongda jarake haina khanba taragadi makhoida loan gumba scheme gumba makoi bu guidelines bibina bagi adugumba schemes kadi lebi broza scheme se ngai aina banja ki national bamboo mission gi khutang da oigani ko ji pauta di ko moi gi scheme moi plantation gi scheme lei ado second da koina mu khanga jab se wa se ma pan sak pa koi wa se maru ngai gedra man once in a lifetime mo species kuningi ma gi sibagi chahi je khene ba he flowering go torba bamboo species sanebi khangde sirani mowi haire ko na mu matamama ko gi tamenglong line se kan to landslide ke to hibdo kanoni mogi hujigi mai moi mapan sat pe ni mapan sap je khena bani na akoi na hujing ngai roi sina moi bamboo thawe se maru de gi nga ta ngai ba na ti ko aduna other alternative method ko matang de gi thaba maru de gi thaba si mayam tambiri hujigi training du ko ado za mission asigi makada koi gi facility si matau karam na logani oza koi matam dagi matung ina ko entrepreneur mayam du ko mogi need base hai dare ko moina si pami na koi offices chalaga moi hangugani hangba si da ko kari mogi scheme de yarum maduga chana bra adu odi thaba yani aduna tudi thaba ya mogi project thaba ya second da koi jemi gano che mogi national bamboo mission am lera ai ngasai palo bata commerce industry makar bamboo selam le moi si na hana di training yam thara mission yam pirami hojik su mogi selam le mogi su kara information hangam darkar le yam nungai je aduga oza mamangi koi gi third world bamboo workshop tai koina field visit laksaki madudai koina uzaki ba matamda bamboo gi oiba products makhal mathel kaya ma uba phangki madugi manung channa bamboo gi toilets bamboo gi koi gi cycle na chingbasu uki masi oza applied tawbangam khrabra kari fibam da leri be oza bamboo cycle je manipuri am sare maming pallabada ai am toine chamin riba ajit elangom hai se
माजे कंस्ट्रक्शन की लाइन ने सुन अकोई का पुलअप चमिनरीबा माना बैम्बू बाइसिकल से माजु चाइना दा था मंगा ता ट्रेनिंग चलु रोबनी सिंगांग से माजे होजिक मागी बैम्बू साइकिल से मागी करी हदा नागालैंड मचा मा वर्ल्ड टूर तौरी हैदो मागी बाइक नि मागी सिनरी से अदुम ओनली हिट्स हाइदार को मागी दा बैम्बू की दा समनभम द पार्ट मेटल पार्ट खरा यावरी सिगी टेक्नोलॉजी से मणिपुर दा मशीन लेट्रिबिना मपांदी की साबताबा aduna du chendok chin chin da matam kra chang atai di koi kari hadar bamboo frame dura mud guard digi rim adu hapa koto mayam du adu gi crank adu hapa gear adu arai bani part khara yauri si mayam integrate oiba bamboo gi keno sida mayam hadana sare mayam demand chu lei aduga secondly nang sai haibado makani matang da toilet se bamboo se kanoni ko moina steel le hen mogi strong way na mogi mayam na proof to robani mai tensile structure adu compression structure mayam che koin haini thikadar kharana mogi wa hapa me khola me do ko tasing wadi wa se once inside ko ma du brick to ngam dali ma un kan bulai ba ana hojik akoi kari ha jaga da mogi koi chiang mai kangbu thailand gi ko moi bamboo gi sai pit to akoi kom kari haidar adu wa na khop ni manung ma pan ge cement hai ne ba adu gi technology ka to yam na kuin sa khajani ai mogi colleague amalei ma se kanoni mogi bipulla na ko guwahati gi architect ni mana kanoda koi housing kanoni to gi mai yum guwahati da sai ba salesman tar wa na ko le adu sei kun mai matung nam nung thang tor thugai ba asu tor de wa to somu su charam yang kal le ba ko wa gi ti kari hadare mogi stronger than steel mayam hai ne je then what di moi na kari ko we south america ga vegetal steel na vegetable steel no hai ne ba oza hai ba khoi gi bamboo toilet asi manipur gi hai tare manipur gi ayamba area da su pak sanna project asi mai pangna sathabang ambasu oirasanu hai ba wafam ase thamjari oza makha ta jarak pada maroina market ki fibam se oza na ngasai panbi khiba matamda tongan pa artisan singna saraba product sing si kona de demand pibang amde masi oza manipur gi luxury ba market ki fibam si kari toragadi natraga karmain toragadi masi upgrade to biya ga de oza hujik se working style se anam bana aina haidare ko asing bani mo individualistic obeyate baramdi ai je mo pot ama saba kan da ko magi noma harau ga saba kan pot phajani chumne ba ko ai nupi khane angang khane re khoiding sarang ngane ba ko individualistic ore di ko aduna hojik se ma matna sabe mohot ko ma se technology di arai technology affordable technology sin ra ga na koina jigs fixtures mayam sin ra ga mana paniam sor adu mathak loan da adi chap chan ta ni man taraga division of labor ko thabak se khara khaitong na ba koi mi ahum mari taraga nang na machak ta lo nang na chi poro nang na chi ye lo nang na chi rang dai ro nang na finishing to ro nang na keno to ro na ko adi packaging adi udu mayam lei ko chi mayam je pula thadi ko oi roi adu ga hoji koi na plan tarok dai ji koi na mass scale da ko pochi ama ni khak sawa na ta ba pochi chama chani changwa lising ma sawa malam ni buyers mayam na order tarok dai lising lum den order tarok dai moi ni paisa pi ge dani aduna masi keno se koi kamai to jump torokani kari kano torok jump torokani si mayam sima koi punsan naraga koi na ting tank ama sema ga ko yang kana nei na bam changi yam nungai je oza adugo oza small scale industry gi manung chanba aduga medium scale industry gi manung chanba yaba bamboo gi product sing oza na haipetang highlight tawira makade nungai jagani hojik furniture ju ko kano ni ko magi dum small scale industry manung chanbe yare wa se mayam na ning mana wache de khaira ke no to boko hojik tam botore mayam na akang mayam na magi ko gi professor am le mai hat magi kano gi hong kong gi go yan tala mana kari politic mana bamboo si deform to bamboo asin mu sin mana to deform to bamboo masak mangal lo paya on gera kai on gera hojik se moina kano ko e boko magi bamboo se engineered bamboo na ko engineering to ro ba engineered bamboo ko sumana to ga namjal laga compress to ga yumbi makong akoi gi thong gi makong adi bamboo gi beam ya bai do puthok re bako si mayam ji utilize to ga magi koina furniture sector ama manipur sa ko to mali furniture je magi kari haidare furniture saraga akoina sadoi furniture je magi fix nataba sofa smile fix nataba knock down hidok ko yaba natraka stackable maram di akoi hojik si amu khan dois na volume do pu nataba sito ga pick na pura di ko hay akoi profit su
hojik khoi China di lakpa more gi product mayam khoi uramani moi knockdown na ngatan lakpani knockdown lakpani na ko si mayam se khoi na hojik Manipur da ngasai gi furniture am le gift item am le gift items bari de le kere ko aduga kitchen mai khoi ga moi gi mi ga sawan ba ya ba consumer product mayam se khoi develop to we ai ma develop to guda bani aduga kari no ha skill na Manipur le jaba khoi khulon le khoi khulon ma chabri jangwa han le ngani Manipur maring sawa kanu ka changbai kan haine ri do lifan adu ga adu mayam degi khoi product diversification to guda ba for magi new contemporary users ka new users ko mayam da chanba ya ba yam nuai je oza loshila pa swai se doza India ge tongan tongan ba state sing sigi manung dagi haiba tare bamboo gi product sing natraga bamboo gi industry gi magi level si karamba state na khwai dagi wang na leiri ba gi haiba doza asi matanga thambiram ai hana atai pandringa da ko khoi no ki panjaba da kenoni ko khoi gi Tripura amal le ikana tawre ko dagi khoi gi magi kari haidara Mizoram kitang Mizoram khar Assam si amajala tawi large scale da ko adugo Manipur siu large scale makti nate adum phajana sare outer in magi northeastern state ta ko ji khwai gi develop oi che Kerala di moi kamaina unity lei no hongdi government ki go branches bamboo ki development board adu mari manga lei gre aduga moi grassroots level da ko kari haidara moi gi akoi gi mayam moi gi cluster mayam IIT daga direct chalami IIT Bombay na mo ite mo toro me mayam na hanak khangwi na ngani vote election da why not sida urobu na group am lei mo bamboo sida ko mo na saba poche hojik internet to u fangani mo na housing khangde degi khoi gi homestay khangde mo na sara di ko kolom mo na sara po thore bamboo gi ko aduna khoi na tamjabe abase mo gi mayam sarkar ga mo gi NGOs ga ko PPP model toro mi pot mayam se yam pasana develop to brazani ai magi level phatna KFRI kana Kerala Forest Research Institute ade urobu moi mayam samnaru banya moi gi kano mayam do hanak Bangalore da tawba koi workshop ma mayam thengnagi yam nuai je sina moi gi degi koi tamjaningai mayam je aduga Maharashtra da group khrele wasina moi yam interior moi lingenia mana ga poche puthopadi khar watli oza yam nuai je do oza ekoi ngasi oza na lakpidana Times of Manipur gi studio the links in birakpa Times of Manipur na ngasi fawda mayam gi damak seba tawduna lakli base oza suggestions oina oza na kari thambiram ngasi suggestion di am leire hojik chi akoi na mu asa achom udori se kenoni khoi gi ek is policy hangda more gi lambi hojik chu ngarang asi chu leram gani barmai kamu lakna kari to ya ge akoi se plan ma tawri kanoni national bamboo mission gi through da Myanmar da koi mi tranga purga chatpa adu si kanoni sida si gi trade route hangam ni na ko akoi chu som da export ki hitang pham thapani na ko koi am thap ka ta tan chalri thapin na adu na som na khan site kari to ya ge poche koi na mi na pam na ko da poche mo na pusal pa jobs te khangde kenu khangde go stay he na ba akoi na effort ama si che artisan watan da di ngamoi sarkar khra darkar lei aduga moi planner khra darkar lei moi na plan karo product che kamai planning designer khra su yaw ko adu tawradi akoi gi mayam moi gi entrepreneur mayam ji hojik che moi je tawrge moi je lamjing nama lei tab ni moi si wai ba moi bu chakot pani moi chakole de Manipur chakot kani moi na paisa he na phangi ngai ko akoi jum nungai ge dabani hana leramba level legi wang bu oisano na aina appeal tawjani gi moi mayam ji phaba oisano na ko thagajari oza dumak tawbangamba khoi oisage aduga iroi loiba do oza khoi gi yengbiriba viewers singda fazaba message amtang oza gi site ta thambigani wa je ugi mu thilak tori ni ko aduna wa sina tawangam du pot leitre maram di carbon sequestration carbon mayam phazal oxygen jamana pidori ni aduna future replacement of wood ana hairi che wa sini wa se khoi Manipur da khoi senar ba si de dina loi phok che wa ne ba aduna hojik che mogi wa di kanaba mayam che khoi lokthoga akhoi na economical kari on ba yage adu mayam tanraga olaga paisa Manipur se wa mogi Manipur ki forest se mogi forest ki sta 130 bamboo orin resources bari leina koi kari to bo yage kamai do phagada ke Manipur se world mogi bamboo ki map ta ko Manipur ji hon pa mi si hairaga ko mayam dagi sungwen to jabani mayam ki effort mayam yaw di yaroi mayam se Manipur je kamai na future je bamboo na ko wa na haina raga ko Manipur ji maming chat pu isenu paisa ju hina pa lak pu isenu na hai jaba sei ai kenoni
Thagachari Oza Sukumar Haobam, Bamboo Forum of India gi Co-Ordinator, loina loina Design Consultant. Yam nuaize Oza nangasi khoi studio da lakpiba, aduga bamboo gi matangda kanaraba wafam mayam ama thambiramba Ozabu ngamkhai leitana thagachaba phongtokchari, loina lamjingba group ki masama oizariba jinjak.com hariba khoi gift hamper si Ozada ngasi ikai kumnazaba uchaba oina Ozada kudol tamjake. Thagachari Oza. Ngasigi oinadi matang swaisida Coffee with Tom tensinjari. Mathangi chayol mathangi nomaising numita anoba personality ambaga loinana puduna lagjage Coffee with Tom.